Neguo muteti oro wothe atuike president no nginya akorwo na nuthu ya kura iria ciothe cikitio na kura ingi imwe, na nikio ateti aria maranyotera giturwa giki marathiururuka ituri ciothe cia bururi kugeria kuihuria gikabu kiao gia kura. Munini wa president Dagitari William Ruto athiite guikia ndwano yake mwena wa Gicua-ini kaunti-ini ya Taita Taveta kuria erite andu ethi mamwihoke tondu ari na kihonia kia mathina mao ma wagi wa mawira. Safari hii priority ya kwanza ni vijana wapate ajira, na lazima tuweke mpango, tuweke sera, tuweke mikakati, tuweke program ya kuhakikisha kwamba mamilioni wa vijana wa Kenya wanapata ajira kwanza. Ni athiite na mbere na kuhujia mutatara wake wa kurubuia onjoria nini, akiuga giki nikio gicunje kinene kia aria manyitagirira bururi na njira ya kuriha igoti ukiringithania na makambuni maria manene. Mbinu yetu ni bottom up. Tuanze na wale walio chini, mwenye hana kazi tumwekee ajira, mwenye biashara yake ni kidogo tumpatie pesa, asisumbuliwe na Fuliza, asisumbuliwe na Shylock, wawe na pesa ya kufanya biashara. Tuwapatie wakulima mbegu na mbolea na tuwaondolee mabroka ili na wao wawe na pesa mfukoni. Hiyo inaitwa bottom up. Itanya ria munini wa president ni kuhuranira giturwa gia president na kiama kia UDA. Kibarua kiria ari nakio ni gia kuhunjia kiama giki bururi wothe handu waruma niguo gikorwo na ajumbe aingi ta uria kwahotekeka bunge-ini cia matura ya Senate na bunge nene, niguo kiama gikorwo na hinya na muingi ukorwo na mwihoko na kio. Tulikubaliana, mimi nataka niwatangazie